May nisom pali kumsang nisum nile pali ania Rainbow Mizo Channel clear tule ngai thatu jong jong te in javain chibaile thau ule Middle East lama chanchin thar haum choneu nawa Israel Palestine indona le chumi na ngong thren khat te hi hanlu chil ngal maila athawme Israel sipaitan Southern Gaza City Rafah han bai baka Gaza hun frang franga military operation han kalpui chunjom zelowangin Palestine hotele Palestine lamtran tu media frang frang ten Israel dan bo chet nale indona dan abo chet dan te wartakin media frang franga an thedra tichon heng karah hian UN Human Rights Watch chuan indona tran hani tranga voin thenga Israel Palestine Hamas hote indona wanga humanitarian workers te aid workers anti te mipui te tranpui na thoktu ten harsat na le thi na hanto dan chu uluk takin zirchian na hanaita tichon UN Human Rights Watch hian anjirchian na hi hantlang jarta The Guardian in report an pek dan chuan Gaza mipui te mamo phurtu humanitarian convoy thren khat ta chuan lambunan toka nikum October ni saritranga tunthleng hian Gaza Strip chunga khovel pum huapa mipui te tranpui na thoktu organization frang tele UN nuaya mipui te tranpui na thoktu pol ta chuan Atlembera Israel sipai ten anlaka tumriat lai mai strike anlo nei toa hezir chian hi UN Human Rights Watch te kalpui ni ma sela Israel thunai tu te remti na le an tranpui na heng thil thlan dan te hi chui chian ania tichon tumriat lai mai humanitarian convoy te laka Israel in Gaza strike ane wang hian mipui te tranpui na thoktu humanitarian workers somthum le pakhat lai nun na anchan toni antia UN Human Rights Watch hian Israel hian detail kimchang takero chu min ta chuak lowa mase kan jirchian na tanga country danani tin hanpung zara hebaka hian Human Rights Watch hian heng tranpui na thoktu polte convoy laka Israelian airstrike anei don hian warning pelok lowin voile khata beithut anni thinani antibok hei hi IDF Chief of General Staff Herzi Halevi chuan soiselin UN Human Rights Watch te hian anthil chinchiale anfin fiadan hi thil kimchang lo tak le diklel tak ania Palestine Hamas hote khawp tu le Israel laka poi khoina innam hoive Palestine tranpui tu pol UNRWA te po heta hian chertal ve kania hei hi UN Human Rights Watch hian chile chin karah in clear khanna annayani ti tilang chiang tu nia engponi sela khoi huna po indona huna te hian abik takin firfiak poltane na indona tuala thilti sual chu kannai fo thina chung thilta chu Syria te Iraq te Afghan te le Sahel region te voitam tak kanlo hu fo to thina Gaza Strip chung zimte a hian mipui tam tak bit taka hanchen nakara firfiak polte anin phum ruwa Israel chuan mipui ta tratpui hi duviau maila Hamas lamin chu anthil du ber hani velo wangin Israel chuan Gaza Stripa tranpui na thoktu te anlu hi ahim lo thu voitam tak kanpong zara mase chunga wang chuan kan dim talauti na hani haulawa mipui te tranpui na thoktu aid worker zom tak te hi kanfin fiana kolten firfiak polte movement anga amwa wangin ka ania heng mipui ta tranpui na thoktu ten chiatan tok hi apoi kantin hreum kan ti hlea kanti sualpal misidentification wangleu lewa he thil hi thlengani ati hetiangani meklai hian Israel military ta chuan Eastern Rafah vela anchet velna Hamas hotene na in ka ton na hathen meklain United Nations staff pakhat chu in kana munatranga lavak lawa Eastern Rafah hian karin haron tlana hekar hian bei atok ta hlau maya achunga chuang UN staff hian liamatura hospital panpui ngal lima sela nunna achan ta hlau maya hei hi Israel thilti niariat ania masa Israel chuan ansipai ta thilti ni ti hi nem hena tur thupuan engma anla nei lova UN Secretary General Antonio Guterres chuan hei hi Gaza in dauna tranani tiratranga UN nuaya international staff in nunnan chan voi khatna ania
he thil thleng hi adam hle ni ti sain uluk taka thil thlen dan kim chang taka chui chiana full investigation kan kalpui ngal hatulani hati heti lai hian Israelin Hamas firfiak polte abai mek na hian antana noksak tak maile lingjum takang maya chunreng tu Southern Lebanona Hezbollah firfiak polta chuan Israel mi pui telaka chetna thlentir tumin khopui sang tin zonin rocket te anron kap chokrang ti chuan IDF ten achan let nan nizan lampanga khan Hezbollah terrorist hote omna mun odai sele ache vela airstrike nei turin Israeli Air Force tachu tirchua ani zui ngala odai se hian Hezbollah firfiak polten in khona mun lian tak mai hanaya helai mun hi Palestine Hamas hotene na in tranpuiton nale in kung kaina ngetak nai hani boka helai muna Hezbollah firfiak pol sipai han mu te hi IDF te hian antom na mun building chu an chu chet saka Hezbollah firfiak pol fighter thren khatten nunna an chan pha bok hei baka hian Hezbollah ho te hian Southern Lebanon bordara khiamle kafar kila vela buildinga an sipai te hanron daluta helai muna hian engemaza tanoma Israeli Air Force in dau thlona ta chuan helai mun hi panzui le ngalin nizana vek khan hanvanoi darlea military building engemazat chu ti chiat ani bok ani heti lai hian Gaza lama indona kalmeka Palestine lam nunna chan hi hantang to viawa Hamas Health Ministry chuan han claim dan chuan Gaza indona wang hian vointheng hian Palestine mi pui singthum sanga za somsari le pathumin nunna anchan toni antia Palestine mi singsari sangkua somruk le pakhat velin liaman tur toni tin han soibok ani Israel sipai te hian nimin vela tang khan Gaza hun tranga beipui thak na operation hi lian tham takin hanron kalpui lea heiwang hian tukin jing dariat vela tanga darkar somni pali kalta chunga khan Palestinian mi somriat le pani vel chu tha bel ania mi jani somthum le pali velin liaman tur bokani hanti IDF ta chuan Hamas control health ministry ta hian nunna chan le liam tur zat hi waru chuak takin han the dara October ne sare tanga indona tranani nuwa khan Israel sipai ta chuan Hamas gunmen te indona tuala mi singkhat sanga vel kan that towa van boro ka tanga beipui thakna IDF lampanga liam tur anom lova mase kan sipai ten Gaza ground operation hanai nam huna Israel sipai zanni samsari le pani nunna anchan toni antibok The Times of Israel chuan heng report pani Hamas Health Ministry in anpuan le IDF ten anpuan hi adik GMT hi confirm thei anilo veveni anti masa Israel thupuan ang deu hian Palestine Hamas hote hian lemchana tam tak anthe dara chung Palestine Hamas hoten leman channa chu mu chhuani tani tin The Times of Israel chuan nizan dar khatle minute somvela khan update annaya UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA chuan anzir chianna hanpung jarta Hamas sawin Palestinian mipuizinga meichiale nopang nunachan zat anpuan chu pomtlak lo tam takomani ti anhuchuaka Hamas Health Ministry le Palestine media rang ten nopang le meichia nunachan report an pe katrangin heng nopang le meichia nunachan anga han report zinga mi singkhat vel zat chu nunachan tak anilawani ti kan identify in kannem ngeta no pangle mai chia nunna chan ta ta jinga singkhat vel zat ta hi lemchan na mayani tin an report ani heng mi te ba ka hian mipa nunna chan ta an report po hadik lawnwala ni ti UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs chuan an report tel buka ti chuan Hamas hoten an report le UN in an report hi in thau tak le in person tak anita Israel le Hamas in dona wanga Palestine nunna chan zat hi singhi sangli vela atlan hiamta OCHA cheta hian en fiatur tam tak anla nei buka Palestine Hamas lamin nunna chan zat an puan zinga mitam tak ta chu la register lo ania chung ta chu uluk taka chui chiana zir chian le ani dona heng zongjong hanzo fel nuwa chuan Israelin a report zat ang deuh thua hian tlanhiam thei turangai ani bokani tin
The Times of Israel chuan an soibok The Guardian chuan hemi chungchanga hian Palestine Hamas thunai tu te chuan OCHA hian nunna chanta talis hi an peluta OCHA hian an zirchian nuwa meichele no pang indona wanga nunna chanta an report zongzong deu tho hi an nol vekani anti ti chuan nimin mei ni som le pathum kha Israelin an mani puala ram an naya independent ram manga an din champha Independence Day ania Israel hian kumdanga alom thinangin robui takin he hun hi an mang thailowa Israel independent champha voisam sari le paruk na hi thomare hlea mase Tel Aviv khopuya nimin tlailam pangle tukin jinglam thlen khan mipuitam tak an pung khoma Hamas firfiak polten Israel civilian tuna Gaza hrenbe mek tachu chhuazalen Putin an awruala hetila hian Palestine Hamas soten Gaza tungin Escalation khopui ron targetin rocket ege muzat anon kap chuaka mase chetna lian tham thlen lovin IDF ten anlo dang chat thai ani Israel politician jinga indona kalchung hian ngaidan in person tak tak atam hlemaya Ultra Orthodox United Torah Judaism Party Hautuluber Israel Housing and Construction Minister ni na selmek tu Yedzat Goldknopf chuan Independence Day thuchang dewin video message sa de chuaka Israel mi puiten kongzo pui Independence Day March chu nei turin rotna asiama Israel rampum puitangin he kongzo na teldu tachu bas mangin thierkhom aninga Bible le kan history kalto tanga kan ramlo ni to thin Gaza strip hi Israel ramchunga rinlu ani turania chumi demand chuan mi puite kan awrualanga kongzo pui hi hoi hotangaya Jewish Israeli te thinlung chungril taka hian Palestine hoten anlo Gaza strip hi engtiklai main athingai lowa kumsang hi le panga khan Palestine hoten anlo chin Gaza mi settlement somni le pakhatlai mai chu Israel sarkar chuan disengagement hakal puya wangin kan chuasana mase heng settlement somni le pakhat te hi kan ramani ti hi kan thinlunga Judami puita chuan kan hrechianga kan thaihil ngai lowani ati mase Israel tan hian hetiang thu saina hun hi haniri chelawa Israeli Defense Force Chief Lieutenant General Herzi Halevi chuan sa khona chunga mi puitanun religious life le military service si thilin person tak ania ultra orthodox community tranga Israel Independence Day thucha ansai hi military service ten kan ngai dan chu in person tak ani boka Israelin hein dona hian sipai zasom ni chuang zat mai achan to te hi kan za kan choi moya Israel hian engtika ma ha thaihil to don lowa IDF te hi mipuita sipai kan nia Israel mipuita hi inanglo tak tak Israel ram chunga piang te khomol pui paruklai maya tranga ron pemlut te kan ni hloma ti chuan chung mipui zongjong te sakhwa tele chipeng frang te ayo hian IDF te chu kan ding zel dona ramzau na lampang nilovin tuna kan ramlo chin chunga hian him taka mipui te hinum thaina turin IDF te chuan kan thei top kan chome kani ati tuntum chu kan chanchin thara thule la atam deuh hleka mase hei hi indona kalpui zel dan turatan thilpoi mo tak ani ve boka Israeli President Isaac Herzog chuan kumina Israel Independence Day a hian lungai na le mangan na chuan minchia pia pathian thilti maktaka wanga Israelin rambik naya independent kan mu hi kan chuanga mase kumin hian kumdang anglo takin kan thinlung chungril taka hian lungai na le natna thuk tak kan nayani firfiak polten kan unaute an friendbe mek hi chanchok tura thupek aya thupek ro puizok dang tuna chuan engma haumri lova kan dam kho chhuana tur kongchu kan than fel angaya kan thinlung chungril taka hian nanatam tak pairang maila kan unaute border lelama tanga kan ram chunga hruailu anni malo le Israelin kan golber le kan thiltung berte kan hlan chuan malo chuan engtika ma kan chol lawanga engtiklai main kan ngoi don lowani ati voin chamhalampang darsom harik madeu hret khan The Times of Israel chuan Israeli tank rol te chu thuam chakin Eastern Rafah lampanga thonbel ania Eastern Rafah thuk zoka
heng Israeli teng te hian luchil tumin tukin jing trangkhan natakin anur meka Eastern Rafah hian Israel sipai ta chuan mansona tukin jing dar kwale hachan vethen khachuan Israel sipai ta hian al janaina te al salam le al brazila te anlut toni anti helai vela chengten Reuters news agency nena hanril dan chuan Israel teng rol te hi kother vela te mutur tam tak anoma khochung vela silaya puaka ral thum manga innor tonna atheng me kani tin han report bok the Times of Israel chuan US in Israel sipai ta chu Rafah khopui chevel pel lova Rafah city laili lampanga luchil lo turin natakin pressure han pe meka masehati lai hian Eastern Rafah lampanga Israel tengrol ta chuan masonin Eastern Rafah hian thuk zoka luchil zel turin IDF tengrol ta chuan natakanorin malam han panzelani hanti Israelin October nisaria Israel poikhoina in namnoivea anpu Palestine ralplante boipuitu nia in chal United Nations Noya Agency pakhat UNRWA ta chuan Israel hian Hamas hote annoidar thaina turani chuan mipuite andim anrin lo wangin Palestinian ralplan tele Palestine mipui Rafah khopui chunga cheng mi noili singa zat ta chuan karmasa khan Rafah khopui hi anchwa san toni antia Rafah hian Israel hian operation liantham takin kankalpui rilawani tima sela Gaza city of Rafah hian Hamas hotenena in veina liantham tak tak mai atheng meka hetianga Israelin Rafah khopui haron khoya bom manga haron beideu ranga wangle ground apo in kana athendeu ranga wang hian khopui chunga cheng mipui maktadoi khatle point thumvel zat tachu sheltera hunrei tak chung hanom toni antibok AFP chuan report an pek danin Israel troops te hian Gaza pumpuya offensive operation thar hankal puya Rafah khopui chevela chau hian han chelawa Hamas militant thote hi muntam taka inzar phara anon lan le ta ka wangin Israel sipai ta chuan artillery tanga boman ka chuate airstrike manga bom thak tele khomwal lama te Hamas sotenena in kanalian tak tak mai muntam taka achuaka Rafah khopui chunga po hian Israel sipai te hi lutiran niti chiang takin ahriat towa achon chu Israeli Defense Force 10 Rafah kongpui poimo tak mai sala aldin road chu andang chatvek towa Rafah khopui chunga hian kotler vela indona chu atheng toni ti nemhet turin helicopter mangin Israel chuan strike annei bokani anti hemiom zia chu indona huna hian air strike annei tak tak chuan fighter jet te man ani thina mase helicopter manga strike annei ro chuan helicopter te hian leilam sipai omte antran puya support an peti na ania haiwang hian Rafah khopuya hian khopui chunga Israel sipai tele Hamas hote in kana indona lian tham tak chu atheng ni in anthriani tichuan southern Gaza city of Rafah baka hian Gaza marlam panga indona atheng boka AFP chuan thasari chungjat mai anin do nuwa hian Indawan tantir lampanga Israel sipai ten anlak to Gaza mar lampanga Jabalia le Beit Lahia muna te IDF advanced troops te anluta Indawna hlom tak fierce battle santiang chu atheng mekani antia hetianga Gaza mar lampang thenga munrang ranga Indawna hlom tak tak mai hachole takawang hian mipuita tran puitu 8 organization lian tak tak te chuan na anthok theimeu talova Gaza pumpuya mipuita tran puina na antho thin chu ti tlememo ti topemo atul ngai dona hetianga indona lian tham tak tak mai hathen le ta ka wang hian Gaza chung hi 8 workers tran puina thoktu de tan ahim lawani ti alang non le ta United Nations Motor Point Hospital apan lai mekin ka aloni to boka hetiang taka indona anasat chole tak viau lai hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel hian international pressure chu natak tak kandong meka mase kan rohman nate hengma thak danglam hani donova khovel hian heng sakau ham tak mai Hamas hotenge Israel hi ti chungchanga hian ngai tona film tak an sena trula mipuite zalen taka hanum thaina tura ven himnale kan mipuite dikna chan vo hum halnange Hamas sakau ham tak mai ten
Israel mi puite voile khata anron tha chiam na te an pong sual na te le salang maya kanram chunga tanga an hroi chok ta te hi aside lelam tanga thir kop vakin international community te hian khoi zo khinge dikzo ka keini lama nge anni lama in tandon ti hi uluk taka in ngai tuanun le angaya hengjongjonga hian criminal action dan bo chia chet na chu Israel hian nge na ya Hamas ho te hian ti po ngai tuanun le turin kan phut chewa Israel chuan Hamas ho ten dan bo chian chet na wangin aman sang tak kan te toni hati Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian program poimo tak tak mai ruam man lok anaya Israel sepaite choi moina hun poimo tak mai ceremony hanai na tura tel turati ania Massachusetts akan selani ti The Times of Israel chuan voin chanu dan nile achan vevela khan han reporta indona lama in sorbing hangaya wangin Prime Minister hian thildang program poimo tak tak po akan sela indona lampanga thil thleng hengkim mai chu ala serious mem toni antibok Associated Press chuan Rafah khopui chevel mai nilo khopui chunga te Israel sepaite chetna nu ma hom tak no lawangin The International Red Cross chuan Rafah city thil thendan hian health service lampanga demand sang tak anei phata liam turte enkol na tur field hospital chu Rafah city hian voin hian Red Cross chuan andin thara ama Rafah khopui chunga liam turte le mi puite nan tirna hun health clinic thren khatta chu suspend anitoa achan chu Rafah Israelin operation anai hi ti chakle ti len hani chhozela heiwang hian medic thren khat damdoi lam thiam thren khatta chuan Rafah khopui hi an chua sana the International Red Cross ta hian Rafah khopui chunga field hospital andina hian staff engemozat da annei toa tunan din china hi chuan nikhata damlo le hliam tur mi zan hi vel enkol thai turangai ania indona wanga hliam pui tur te zai an ngai po zai mai thai turin emergency surgical care po datel hani boka indona ina hmonga wanga no pang harsa na tok te damlo te po pung chhowak thai ania heiwang hian pediatric lampanga thiamna nei ten an thu chilme pokani anti heng thil thleng zongjong atanga halan dan chuan Israel hian Rafah khopuya operation anei hi atilian tial tiala voile khata luchila bei huklowin Rafah khopui chunga Hamas firfiak polom te hi operation an kalpui dan chu thak khret khreta tilian tial tiala an noi chimi mai thai hi an bei sainin a hriatani antibok